twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze mwese mukurikiye Star TV. Aka kanya tugiye kubagezaho ibyamamare 10 ku isi bikurikirwa n'abantu benshi kuri Instagram mu mwaka w'ibihumbi 2020. Icyo usabwa nta kindi, kora aho hasi handitse subscribe niba utari wabikora, ndetse unasangiza abandi ukora share, dukomeze kugendana. Instagram ni urubuga rwatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2010, hanyuma mu mwaka w'ibihumbi 2012 ruza kugurwa n'ikigo cya Facebook. Magingo aya uramutse udaheruka guhura n'umuntu, ushobora kujya ku rukuta rwe rwa Instagram ukamenya ibyo amaze iminsi arimo. Urukuta rukoreshwa n'ikigo cya Instagram nirwo rukurikirwa n'abantu benshi ku isi, aho rukurikirwa n'abarenga miliyoni 336. Impamvu yabyo ni uko uru rukuta rukunze gushyirwaho ibintu byiriwe bicaracara hirya no hino ku isi hose, bityo bigatuma rukurikirwa na benshi. Instagram ifite abantu bayikoresha basaga miliyari 2. Ni ukuvuga abayikoresha Instagram babarirwa hagati ya 25% na 30% by'abatuye isi bose. Ni inkuta 10 zikurikirwa na benshi ku isi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020. Ku mwanya wa mbere turasanga Cristiano Ronaldo, aho afite umubare w'abamukurikira miliyoni 206. Uyu akaba azwi nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Ariana Grande, akaba ari umuririmbyi ndetse akaba akurikirwa n'abantu miliyoni 176. Ku mwanya wa gatatu turasanga Dwayne The Rock Johnson. Dwayne The Rock Johnson akaba azwi ku izina The Rock, ndetse akaba ari umukinnyi w'amafilme. Afite abamukurikira bangana na miliyoni 174. Dukomeje ku mwanya wa kane rero turahasanga umuririmbyi uzwi ku mazina Selena Gomez, aho akurikirwa n'abantu miliyoni 170. Ku mwanya wa gatanu turasanga umunyamakuru ndetse akaba n'umucuruzi ari we Kylie Jenner, akaba akurikirwa n'abantu basaga miliyoni 164. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga umunyamideli ari we Kim Kardashian, akaba akurikirwa n'abantu miliyoni 162. Ku mwanya wa karindwi turahasanga undi mukinnyi w'icyamamare w'umupira w'amaguru ari we Lionel Messi, n'abamukurikira miliyoni 144. Ku mwanya wa 8 turahasanga umuririmbyi akaba n'umunyamideli ari we Beyonce, n'umubare w'abamukurikira miliyoni 142. Ku mwanya wa 9 turasanga nanone undi mukinnyi w'umupira w'amaguru ari we Neymar,
akaba afite abamukurikira miliyoni 134. Ku mwanya wa 10 turahasanga urubuga rwerekana ubwiza bw'isi ari rwo National Geographic, rukaba rukurikirwa n'abantu miliyoni 132. Aha rero akaba ari naho dusoreje inkuru twari twabateguriye, tubasaba gukora subscribe niba utari wabikora, naho ubutaha.